Kia ore te iwi haere ake nei I te karere. Kua whakatūwhera hia he pokapū hō ki whangārei me tōna whāinga taumata nui kia noho tonu ngā tamariki ki o rātou ake whānau. Ka riro mā ngai tahua Molesworth Station e whakahaere kia tua no ai te hiatau o te hononga o ngā tikuri ki te whenua me te rāngai ahu whenua. No ngā rangi e whakatānei ka tū te kapa o te kahui te kapa o te kahuariki. I reira te tokomaha o ngā kai haka. Tai atu hoki rā ki ngā mātanga haka no Aotearoa nei e toha ana I o rātou mātauranga. Kei ngā manu ti ori o te motu tēnā koutou katoa. Kua whakatūwhera hia he pokapū hō ki whangārei me tōna whāinga taumata nui kia noho tonu ngā tamariki ki o rātou ake whānau, tuatahi, tuarua, mena ka uru he tamaiti ki ngā whare o te kāwanatanga, hei te putunga ake I reira kua pai ke ake tōna ao. Ko te ingoa o tēnei pokapū nei, ko te ātea, kei raro I tōna maru, ko ngā ratonga tautoko maha e noho tahi ana. Tuia ki tēnā, ko ngā kai whakahaere, he Māori. Tomo ki ana te taumaru hau, e haumaru ai ngā tama ariki. Ko te kaupapa o tēnei whāinga ko te oranga o ngā mokopuna, ki te hāpai nā hāpori katoa. Ko te hub nei te kuaha ki te kaupapa tama ariki, he mea arahi e taitimu tai pari, he tōpūtanga ratonga Māori e mahitahi nei me oranga tamariki. Moa is about my family and my kids, and the journey we've been on that unfortunately has touched in with oranga tamariki and the statutory space. I learned from going through that system a couple of times that the system is not very good for people. It's not good on whānau that go through it, and it's not good on the tamariki that go through it. That our children are considered the son, the daughter of the ariki. Ko te whāinga kia whai rongoa moata, whakahono I te whānau ki ngā ratonga, tōmua I te rongonga o ngā raru nui. I've always been a staunch believer that a lot of the solutions are in the hands of the community. And what I really like about this, it's a number of organisations coming together to work together and to be able to addressing these issues with our kids. It's around building up the capacity and capability of our communities, because it shouldn't just be up to government, and some of this mahi, government shouldn't be doing it all. And so communities are wanting to step up, are wanting to help their whānau and the children in their communities. Me te mōhio o ngā tamariki katoa kei oranga tamariki, ono te kaumā pai heneti he Māori hakoa, rua te kaumā pai heneti anahe o te taupori tamariki o te motu he Māori. My ultimate hope was that an organisation like Oranga Tamariki was there just to support young people, and we didn't need those statutory obligations to go in and uplift children who are unsafe. I would like to see a country where we don't need that. Unfortunately, we do, but I would like to see less of that, and where we can put in prevention, we should be doing so. If whānau have to go through a journey, they're better for it. You know, they come out of the journey in a better position, in a better state than they went into it, and are ready and prepared to carry on their own journey in life. I'd like to come back in a few years to see that this is just a centre for kids of this region to come together because you've healed them. E mana ai te kōrero, mā te manaaki I te tamaiti, e ora ai te whānau, mā te ora o te whānau, e puawai ai. Te iwi. Harata Brown, te karere. Kāti, ko tātātou manuhiri tōranga pū I tēnei rā, ko Kushla te Ngaire Manuel. No te ro pū reipa, Kush, e mihi ana ki a koe tēnā koe, e te tuahine? E te tunga ane tēnā koe.
Ka rea no kia pēnei rawa te teitei o ngā tatauranga kore mahi te tekau mā tahi tau. Kushara, ko eke ki te 5.6 ōrau, ko te tatauranga mo te kore mahitanga i Wainganui Tiwi Māori, kua koni atu i te tekau ōrau. Me aha e heke anō ai e nei tatauranga. He maha ngā rautake atu Pāti Reipa ki te huri haere i tēnei āhuatanga, Scotty. I te rangi tonu nei, i rungo koutou i tā mātou rautake ki te āwhina i ngā Pākehi pakupaku, ara ngā small businesses. Ki tua atu, ko rungo hoki koutou i tā mātou rautake mō ngā apprentices. Hoi anō rā, mena kei te whai oranga te tangata, ko whai mahi ia, ko whai whare ia, ka taia ia te noho ki konei, kia pua wai i roto o Aotearoa nei. Ko rātou ngā tino whainga a te Pāti Reipa. Kia noho te tangata ki konei, ki te whai rawa, kia noho hoki ngā pūtea katoa ki te kāinga tonu nei. Rongo anau, kua ta whakatakoto koutou i tā koutou rautaki, hei āwhina i ngā tāngata e kore mahi ana, e tatari tonu ana kia puta heahara nei te kāwanatanga o tira i ngā upoko e toru o te kāwanatanga. Ko shei te pōnei ka kati te wā ki ngā kai Pōti Māori, kia whakawhiti rātou ki te Rārangi Pōti Māori, e tautoko ana a Reipa i te whakawhitinga o te Māori ki te Rārangi Pōti Māori, he pai kē rānei kia noho e tahi Māori ki te Rārangi Pōti Auraki. Ai, tuatahi, Scotty, i raro i te Pāti Reipa, māma noiho te rehita me te pōti. Ka taia te tangata ki te haere a te rā o te kōwhiringa pōti ki te rehita. I raro i tēnei kāwanatanga, kua whakakorengia katoa aua āhuatanga. Hoi anō rā, ko te painga mo tātou Tiwi Māori o enei mea ngā tūru Māori o tira te Rārangi Māori, ka taia e koutou te kōwhiria tētahi reo Māori motuhake mō koutou. Ko au tētahi o aua tūru e Scotty, ko te painga, ko tai mai au me te tautoko o ngā Māori katoa o Ikaroa Rāwhiti, ko taku mahi he kawea mai ngā reo Māori, ngā whakaaro Māori ki roto o te whare parimata. Nā reira ai, kei te tautoko mātou kia whakawhiti te hunga Māori ki te Rārangi Māori, hoi anō rā, ko tāku kia koutou katoa, me rehita, me pōti, ahakoa tēhea Rārangi. Ka pai tēnā whakahau. Kush, e hiana ki te korero kia koe mo te ohanga Māori, kei te hoki whakamuri te ohanga Māori ai ki ngā tatauranga o te wā, kua heke ngā mahi hoko ki tai, te Māori mā te tekau mawhitu ōrau, kua heke hoki te angitu o ngā rakahinonga Māori. Nō reira meaha e piki anō ai te titikahatanga o te ohanga Māori, hea te rautaki a Reipa, hei tautoko i te ohanga Māori, kia piki anō ai te ora o te ohanga Māori. Ai, kua heke katoa ngā āhuatanga i raro i te ohanga Māori, i raro i tēnei kāwanatanga e Scotty. I whakakore rātou i tā mātou kaupapa e kia nei progressive procurement. I raro i tērā i whai mahi ngā Pākehi Māori, ngā mahi at kāwanatanga. Ko te wāriu o aua mahi ki te ohanga o Aotearoa atu i te 2 miriona tāra. Nā reira ka whakahokia mai taua āhuatanga. I whakakore rātou i te tiriti o Waitangi i ngā kaupapa pērā i ngā free trade agreements. Ka āta tirohia anō mātou i aua āhuatanga. Hoi anō rā, e hara i taua rea ngā anake, ngā mea pērā i te apprenticeship schemes, ka tautoko katoa aua āhuatanga i te ohanga Māori. Ka pai, Kush mihi ane kia koe, hea te tākaro tuatahi a Ngāti Poro East Coast i tēnei tau e hoa? Kei te tākaro rātou a tērā wiki, kei te tangi te ngākau, nā te mea kāre au e tai atu ki te wā kāinga, ki te mātakitaki, hoi anō rā, aha ko te tai o te pāti, he kikorangi katoa, taku manawa, Scotty. Ka pai tēnā korora, mihi ana kia koe, Kush te Ngaire Manuel o Te Ropu Reipa, tēnā koe hoa, mihi ana. Kia ora. Ka pai tēnā. Hoi anō, i waho i te kōti teitei o te whanganui ātara a te riu roa, ngā uni ana kaimahi me te kāhui tika tāngata e porotu ngā tahi ana ki tā te kāwanatanga whakarereke i ngā tikanga mo te utu taurite. Hei tā enei rōpū nei, nā enei whakarereketanga, kua takahia te mana o ngā kaimahi wāhine i whawhai nui nei mo o rātou tika i roto i ngā wāhi mahi o te motu. O tirā, kua hoki whakamuri ngā kōrero mo te utu
pūtika, kai a mārena mane tēnei pūrongo. He pakanga I puta mo te utu tō keke I tū ki ngā arawhata o te kōti matua me te ngākau te tikaha. What's at stake in this court case is the future of working women in New Zealand. We prided ourselves on being a country that was the first to have women to vote, and we prided ourselves on being a country that's fair. What the government did by stealth last year is completely the opposite to that, and that's what we need to remedy through this court case. Hui atu ai a te riu roa, me tahi atu uni ana ki reira, hei whakarewa I tētahi wero āture e ki ana kua takahia e ngā whakarereke-tanga a te kāwanatanga ki te pūnaha utu tō keke, ngā mōtika kei raro I te pire mo ngā mōtika tangata. I think the government did us dirty and they stole our pay equity away from us overnight without warning, and it is just very, very wrong. It's discriminatory and we've got to change it. Hei tāngā kai au ko kai āwhina kua heke a rātau utu ki te 15 ōrau, a kua kore he ara āture e tae ai te whakatika I taua āhuatanga. For teacher aides in New Zealand, what it's meant for us, we achieved our claim in 2020, which was really cool, but we built in a right to review it, and that's what got scrapped last year by this government. That's what got taken away. So unfortunately, the rates are slipping back between the comparisons and us again, and we're back to square one. We'd achieved something really good and really fair, and this government scrapping it overnight and in secret was really disgusting. I te marama o Mei I te rātau whakamana ai tēnei kāwanatanga I ngā whakarereke-tanga ki te ture whakatikatika utu orite I raro I te tikanga o horere. A ka whakakorea tonutia ngā kreme utu tō keke e toru te kaumā whā. E haere tonu ana. What is happening is that we're drawing a clear delineation and line in the sand that we don't believe the current settings have been right. There will be new thresholds that any new claimants will need to meet in order to bring a new claim. There is also the case that every minister in this government has been asked to find savings and be part of playing our part. Hei tāngā kai a koko hunga I ohorere rātau I te whakakorenga o tā rātau kreme a I tino pā kino. Te wairua. They're just crippling us. They are crippling us with this legislation, and they have got to go. I really am adamant that this government has to go. They're just destroying our society. Hei tāngā uni ana e hara tēnei kehi I te mea e pā noa ana ki te utu anake. Engari e pā ana ki te mana tangata. E mea ana rātau he mōtika tangata te utu tō keke. Nō reira, me te akina. Mārena mane, te karere. Tērā pēr ka tū he kaitiaki hō I tētahi pāmu pai maunga, ko tahirau e 80 mano heketea te rahi. Ka riro mā ngaitahu a Molesworth Station e whakahaere kia tū anō ai te hia tau o te honanga o Ngāti Kuri ki te whenua me te rāngai ahu whenua. We actually went out for a celebration dinner last night. We did. Ka whae e ngai tahu tētahi a hainga ki te whakahaere I te pāmu nui rawa o Aotearoa. It's an opportunity for us as an iwi to show people regenerative farming and show them that you can do this whilst protecting the whenua, whilst maintaining and restoring the mana of the land. Tata riro mā ngai tahu farming te whakahaere o Molesworth. Whai muri te whakataua te tari tiaki whenua, koia te kai whakahaere e manokohi ana. Hei tā te pautaiao o Ngāti Kuri a Lorraine Hawke, he wāhi mahinga kai, he huarahi hoki ki te tai Poutini. Part of our goal is to actually have our own people involved in pest control and weed control, looking at increasing access into Rangitahi Molesworth, that there's social and economic benefit to Kuri, to Ngāi Tahu. I think public access is obviously something that Ngāi Tahu is really committed to upholding, so there's really strong requirements of the concession for Molesworth around that, and that's a commitment that Ngāi Tahu, if we were to enter into the concession formally, would be absolutely committed to that.
Ko pāmu ngā kaiwhakahaere o te whenua e kotahi rauwaru te kaumano heketea te rahi. He whenua teitei wainga i te tauihu o te waka me waitaha ki te raki. Kia Morris Manawatu, he whakatutukinga tēnei o ngā wawata o tōna tūpuna, a Hariata Beaton. She worked hard at trying to put reserves on our land to protect it in that way. In our generation, and we have other tools that we've been able to use, and so we're just following in her footsteps. And I suppose we're kind of making her dream a reality. We're already farming across a number of high country stations into Waipounamu. We have over 100,000 hectares of whenua that Ngāi Tahu Farming and our Ngāi Tahu Forestry business look after every day. And we have got the privilege of some excellent people that work in that space for us, that take their role really seriously on the whenua as kaitiaki and as really strong commercial operators as well. Hei tā te taritiaki whenua, kua kōwhiria e rātou te kaiwhakahaere matua. Ā me tono ia mō tētahi whakaetanga ki te whakahaere i ngā mahi ki runga i te whenua. It's the biggest highland farm in New Zealand, and so all eyes will be watching us. Hora Kairangi Nicholas, Tahu News. E tiwi hei muri ake i ngā whakatairanga no ngā rangi whakatānei ka hui te kapa o te kahuariki. Ai reira te tokomaha o ngā kaihaka tai atu ki ngā mātanga haka no Aotearoa nei. E toha atu ana i o rātou mātauranga. Hoki mai anō ki te karere, kei te piki haere te hihiritanga me te hikakatanga mō te matatini i nā rā hoki i hui te tahi o ngā kapa o ahi tareiria i kō tata ake nei, ā neke atu i te kotahi o rau tāngata i tai atu ki te whakataetai i ngā tūranga kia haere rātou ki te matatini ka tū ki Waikato a te tau 2025. No ngā rangi whakatānei ka hui te kapa o te kahuariki, i reira te tokomaha o ngā kaihaka tai atu ki ngā mātanga haka no Aotearoa nei, e toha ana i o rātou mātauranga. Mui ana te whare ki te whenua moi a ki Piripane i te Māori e hiakai ana ki te haka. Ko te whāinga kei mua i a tātou, e hautonu ana i a rātou mo te ronga ake o te kaupapai, te ronga ake o te haerenga ki te matatini. No reira, ia hara ngā momo e hautonu nei i ngā tangata, ko te whakapono, ko te aroha, te tūmanako, e mea nei te kōrero o te kapa, ko te manaakitanga, te kākahu o te ariki, e koera noiho te whakaaro matua, te manaakitanga i te iti me te rahi. Ko ngā mātanga haka no te aroa i tai a tinana atu, ki konei hei toha i ngā mātauranga, i ngā pukenga hoki. Ko tāku noa he mea whakatipu anō i tērā maiatanga, tērā pakaritanga, mena ko ngā mahinga waiwai, te maurākau tēnā, ko te painga atu tēnā. So he mea nui ki au te karanga, tautoko i te karanga tray, te whakawhanake i ngā mahinga mau, mahinga patu, tumanako ia, ko te wawata ia kia haere tonu e nei mahi i roto i warātau kapa. Nui ake i te kotahirau 20 mano tāra te utu mo e nei kapa ki te haere ki te matatini. We're in a whole other country, so the logistics of everything just makes it a little bit harder. Everyone knows the fundraising, but you just got to be more creative with how you come up with sponsorship and funding. Look, I try not to think of how hard it will be, I just think of the end goal and stay positive in that way. E toru ngā kapa no te whenua moi a ka haere ki te matatini, nei rā ngā toa whakaihuaka. Kua huri te ao ei, kua huri te ao me ki ei, hea hara te... ko ngā rangatahi, i te tuatahi ei, pērā tonu i te kōrero a Rob, ei, te tū a whānau nei, me ki, you know, i tipu ake taku whānau ki konei, ki runga i te whenua moi a me ki, and, wow, whakaaro pai ki au, you know, ko tēnei mea te haka, he oranga tonu
o te iwi Māori, a he ronga tonutanga o te iwi Māori i konei. Nō reira, ka piki ake te nama ki te rima te kau. Pai rawa. Hei te rā horoi ka tū te rā kōwhiri puna whakataitai. Potaka maipi atu i te whenua moi a, mō te karere. Ka te tiwi hei muri ake i te whakatā poto ka tahuri ki ngā huarere o te wā kia mau tonu mai. Ne marama, i nui te pō. Whakapiri mai anō ki te karere, anei haere ake nei ko ngā tohu huarere. Nō re tiwi, koe nā tā te karere i kohi ai, i ranga hau ai, i pūrongo atu ai i tēnei rā. Hei a pōpō tātou, tū taki anō ai kia mai te ara keimua, tēnā koutou katoa tūrō, parea tūrō, Hawaiki. Me kore ake a matariki,